nagsurat ken ka asumangbay. Awit ko daliday ken tarumpingay. Pakibin ken ka ken paandingay. Agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen da kiti na alas wenno na pintas. Intarik naen da saem ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo at umngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Abakay tampukan kadagiti pakasaritaan ti biag kinayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa apakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan, amang ted ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Babagayam mi, kumusta kay amin nga sa pada. I miss you, we miss you, babagayam mi. Naragsak ngayon kay Panagbuybuya, naragsak iti dayto yung aldaw, iti Sabado, Nobyembre 25. November 25, Saturday, dito Pilipinas. Good morning, good afternoon, good evening. Anyaman nga oras sa dinumantayan nyo, naragsak ngayon kay Panagbuybuya, naragsak ngayon kay Panagdingdingay. Manipod dito in Nemers Studio, iti Barangay 31, Talingaan, Sitio, Lubot, West, Lawag City. At iti pagayam nyo ni Manong Nemi Ruiz. Kadwa tayo, iti membro ti pamilya tayo, kada ito yung family game, papagayam mi. Ni my one and only Mami Merlin Pascual Ruiz, kastamatan ka ni Sherin Ruiz Gawiran, agraman ka ni Nemi Ruiz Jr. Kumusta kayo papagayam? San tayo nga baybayagan? Tapno di kastagat makaadro tayo na naroon kat naladaw tayo nga dimteng kan idikalman kat awanti programa tayo. Dear Manong Nemi, idikalman kat dati pa lang iti hospital. Maraming salamat kada kay amin nga nangidawdawat iti agtultuloy nga salon at dati pagayam nyo. And kang runante amin, maraming salamat kini Apo Diyos. Pamagayam, dagiti ag-birthday, ito yung munang intay kablawan. Happy birthday, kadagiti aming ag-birthday tangal daw. Can belated happy birthday, kadagiti ag-birthday, kadagiti masanguanan nga aldaw, papagayam mi. Sino dagiti ag-birthday tangal daw? Itilistaan tayo ni Kerr, ni Kyle, Kiko, Teranail, ayun, ni Kyle, Kiko, Terala, sorry, Teranal, dita Australia. Kiko, happy birthday! And happy viewing ka. Yan. Sino pa eh? 25. Ito. Ni Venus Valiente. Hayo. Ni Venus Valiente from Sushi Agascolay. Yan. Kumusta kayo? Happy birthday ka Venus Valiente. Balasang ni Sushi Agascolay. Nga nakamakasyon dito yung Pilipinas. Dito Bacarayo, Lucos Norte. Kumusta kayo matandita ni Jane, ni Sinay, nagiti doang Agas Brothers, Elmer, Kenny Ruben, padaanan nakita into Numalem, dita Barangay 3, Bacarayo, Lucos Norte, palubos ni Apo, at daktod ta. So happy birthday kang Venus Valiente, kastamatan kini Isabella Ikain Marino, kada ito may kapito nga pa nag-birthday da. And her 7th birthday from Uncle Clarence and Auntie Liwliwa, Liwliwa kani Lo Pa Manuel, uno Pa Manuel. Kasdamatan kani Catalina Garcia from Nelia Pajong. Kasdamatan happy birthday kani Onesia, uno Omesia. Happy birthday kani Omesia Keshina, uno Keshani Lacro Florendo. Happy birthday. Dati kakaiso na kanong apo ko. Apo ko may una na to'y. Ayan. From your mommy and daddy and Kuya Boboy. And from Malen. Uno, tama. Malen Talikdan. Uno Talingdan. Ano ko na yan? So, happy birthday ka. Amisha
Kashani Lacro Florento. Yun. Kasama din, happy birthday kay ni Imelda Guruspe Reyes. Happy birthday kada kayo. So, patukoran tayo happy birthday. Tapos nilikasta kat tuloy-tuloy. Tintay. Anak kayo, yung Ilocano. Kuno Ilocosong. Ito. Padda-pada kam. Kada kayo ang birthday. Happy birthday. Padda-pada kam. Mga kumablaw kada kayo. Once again, kanagiti ag birthday tangal daw. Happy birthday. And belated happy birthday kay ni Venus. Anong belated? Vanessa. Belated happy birthday kay ni Vanessa Batulayan. 20th birthday na from Mama Virginia Batulayan. Stamit din belated happy birthday kay ni Cleo Pajarit Rivera. Kiti Montreal, Canada from Tina. Stamit din kay ni Narcisa Tagikana. Kiti Hawaii from Ivana Uena. Belated happy birthday kay ni Revy Santiago from Ethel Sogitan. Belated happy birthday kay ni Honorio Tolentino, 94th birthday. Belated happy birthday kay ni Marieto Padjong from Nelia Padjong. Christine Ramos Liberato and Remelin Ramos from Tita Agnes Ramos Dainos. Ayan. Jennifer Realin Bumanglag from Jeff Realin Bumanglag. And belated happy birthday kay ni Jet from Faye Ann. Once again, happy birthday kay ni Venus Valiente from Susicolay, Agascolay, Isabela Cain Marino, Kastameten, kay ni Catalina Garcia, Kastameten kay ni Omesia Keshani Lacro Florento, kay ni Imelda Guruspe Reyes, kay ni Kiko dito Australia. Happy birthday. Ayun, nalpasan ti birthday song. Papagayam may padaanan ti pa surat. Ngayon tayo padayawan ngay basa. Ti pagkasaritaan ni pagayam tayo nga Alfred. Kas na ko nakitain nag-in-post kada kayo. Padaanan nyo ti pagkasaritaan ti may nga playboy nga ni Alfred. Sa dinu ti pagtungpalan ti pagkasaritaan ti may nga playboy. Yan, padaanan nyo papagayam. E di namin sa nakalman pagkasaritaan ni Lenlen. Ya, nga nakaasawa ti may nga sugador. Yata, pakasalitaan ti may nga playboy, padaanan niya. Ay masagbay na ita, papagayam mi. Acknowledge man di kiti tumultulong ka datayo. Kas ka ni compadre Jobito Lydia Redoca Sales. Happy viewing keng ka compadre Jobito and thank you. Kapkablawan natin kabsat na nga Darisal kini Susan Sales. Salamat din kini Adelaide Asuncion. And of course, the Donald kini Laura Omipig Sales. Happy viewing. And thank you. Sama din kay kumpadre Rogelio Boy, kay ni Delia Baldonado, Bayaw Roland, kay ni Kabagis Seni Ustiano dita Canada. Sama din kada Abirat Arnel, kay ni Ipag Christine Laguardia dita Australia. Once again, happy birthday kay Kakiko.
Kanina kablawan na pagyamanan da Sushi Agaskole dita Bakara from Canada. Agramang kadagiti kakabsat da Andrea Agas Carter, Nora Agas McMartin, ni Sinay kabsat da dita Bakara. Salamat din kada Elmer, ni Ruben, ni Marlene Nagon, ni Hawaii, siyempre ni Jane Agas, ayun. Ni Marlene Nagon, kahit na ipangamuka na dito taga Hawaii, nga kasapulin ni Pre-Need Plan. Kontakan nyo lang ni Marlene Nagon, nga trabaho iti Valley of the Temples. Iti 808-221-6590. 808-221-6590. Iti pang kontakan nyo kini Marlene Nagon, nga kasapulan kayo iti Pre-Need Plan dito Hawaii. Hi, kini Esa Sugitan, Rosal, dito Australia, isuda kini Alex. Thank you kada kayo, Alex and Esa and family. Ni Nelson Alwag. Kumusta ka, Nelson? Salamat din kini Yafeli Ruiz dito California. Hi, kini Maria Reyes dito Italy. Salamat din kini Jenny Reyes Takabayasi. Ayan. Ni Jules Nicolas Lau. Hi, Jules Nicolas Lau. Thank you. Salamat din kini Russell and Maricel Mandak dito Canada. Dagiti da dumantubay mapagayam tintay ibasa madamdama tintay ni Rugi nga ibasa diti surat. Ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Alfred. Babayan ti panang isurat ni Ray Simon. Sagudayan nga rin ti surat ni pagayam ti Alfred. Babayan ki ni Ray Simon. Dear Manong Nemi, apay nga tama nung Nemi. Nga danasken nga may sakripisyo tapno laeng malawlawagan ti panunot ti may nga tao. Wen, no kaano pa'y nga awan ti may nga banag o no may nga parso. Isumitin ti pagbalinan na akapatgan unay. Manong Nemi, may sakmet kadagiti kang kanayon nga dumdungeg ka nagbuybuya kada tinapintasonay nga programam, Dear Manong Nemi. Kadagaman na kini Ray Simon, nagamam mo kami ti may nga party, kat nasalisay ko keng kuha na ti pakasaritaan. Kanagaman na ka, kada kayo amin, nakablawan kayo, di Tanemers Studio, kat sabi ko ma, tada ito pakasarita kang nakiburay, kat makitad mo ti balag, liwliwa, pagsarmingan ti biyag. Kat kasliman nga rod Manong Nemi, nga rugyak ti amin. Agpapapas kami manen kini Leia, Manong Nemi. Iti ragsak. Kabayatan Manong Nemi nga da kami iti may nga hotel. Kabayatan tingkam pa nag-check-in. Tapno manen may pepandi ilit itong galmay sa kada kami. Uwain Manong Nemi kat no da kami ti katingaan ti ruwan sami kini Leia. Sana pulos nga maliwayan ni Leia nga iyasog. Dagiti mo gusguston na unay nga iyas-asog. Uwen Manong Nemi. Alfred, I love you so much. I really love you, Alfred. Subalitak tumit dagiti nga balikas na kat kunak. I love you too, Leia. Oh, Leia. Sika nga talaga ti mangmangtad kanya kiti bihag, Alfred. Nuawan ka. Oo, matindi serbi pa di bihag kanya. I need you because I love you. I love you too, Leia, because I need you. Sabali ka, Leia. Naisabsabali ka karigdilado mga babae ti bihag ko. Uwen Manong Nemi silulukat ti pakasalita ti biyag kinayat kinileya. Silulukat ti libro ti biyag ko kenkuanan. Nulabsak ti agsao ket amamunak unay manipud tuktok aging gati dapan ko. Amamunak unay nga may sak na play. Ngayon itilikudan ti amin katsyak to kanulat ta ti patpatek na. Itilikudan nga adok pagkurukuranga kenkuanan. Itilikodan Manong Nemi nga saan lang isuna ti babae ti biyag ko. Nga amuna asa anak aseryoso ken kuana.
Wen, ket numatok numintun ti langit, dinapulos maliwayan ti agyaman kanya. Thank you, Alfred. Agyaman ka man kanya? Oh, of course. Alfred talaga, agyaman at thank you so much. Silsil po manen, sinil po manen ti biyag ko. Thank you too. Nepepan manen ti panakailiw ko. Aging ka manong naming at muna akong daway, nakita ka nang ko tinaunag asan naay ni Leia. Leia? What's wrong? Ito man ba nagsanay ka? Awan, di napakadalagan, Alfred. Ada ka di problema? Malagip ko lahing tisang kaibaga da pa kanya mama. Ngulit-ulit ang dang ibaga kanya. Yan niya. Yeah, I'm so crazy. Abay ka nung nga sikat ipatpateg ko, din to tamok na saan nga sisyak. Saan lang nga sisyak ti babae ti biyag mo. Idi, keniti agdama. Asik apay layang ti lalaki nga awan plano na nga agsimpa. Amang bangon iti may nga pamilya. Nga maapay nga sika kanupay lang ti patpateg ko. Isong ibagada kanya nga agmauyo nga, I'm crazy. Apay ngamin. Apay ngamin, nga siya lang ti patpateg mo. Kada moment, nuan at kinatao. Apay ngamin. Kabuti patpateg ka walay-walay. Because I love you so much. Sikat timang silsil po tibiyag ko. When, kat oray siya, damdamagik met itibagik no apay. Nga may salayang tisungbat ko. Gabutay patpateg ka unay-unay, Alfred. Iso nga kasapulang ka, amang Ted itiragsak kan kasilpo tibiyag ko. Kat patsek. Adumteng to tigundaway, nga seryoso ka, kenayat. Nang rona numamuam, ti agdama ka sa sahad ko. Agdama? Aka sa sahad mo? Anya ka sa sahad? Alfred, iwagham, ano ti ka sa sahad mo? Ada ka di sakit mo? Sabi ko matawan. Yaman nga talaga ti ka sa sahad mo. Alfred, masikugak. Manong nemi, damok amang ngagdeta kini Leia. Masikug ka na. Imisa makit ko na. Leia, Ruben ka di mas dawak, wala saan. Ruben ka di maklatak. Nangaskas daw ka di kanyak deta, ngay padamag mo. Saan nga sumungbat manong nemi ni Leia? Aging nga inulit ko, sa lutsud ko keng kuwana, narumbeng nga mas dawak. Aging nga nagtimeket ko na. Kahit ko lang ibagakin ka, gabot ay sa tipod no, Alfred. Agtalon nga bulan. Saan kumakayat, daba pa, kini mama, ngagsikugag. Kanuremet siya. Apay kumagkat kedak, no isumante sagot ni Apo Diyos kanya. Kadata, kadagiti naganak ka na. Kat, anay tanti kahit mo mapasamak. Anya ti plano. Kinitanak ni Leia manunemi kat nasiputak ti panagted-ted dagiti luwana. Alfred, nasken ka di pailangan damagam ka niya. Leia, di mo ka di bigbigan nga bunga tayo na yata, ti adda iti tiyan ko. Leia, panagkunak, saan nga dahil iti sungbat ti saludsud ko keng ka? Alfred, mamatiak nga tapagpatinggaan ti amin. Ipagpagapum kumahay ti anak ta iti tiyan ko, tapno isardeng mo ang teraramiden. Ti kina-playboy mo.
Agsardan kan nga mga ayam ka naginipadak nga babae. Please, isardeng mo ti mga ayam ka nakwada kas kaniyak. Isardeng mo ti mga ayam kaniyayat. Agseryoso kan. Adaan kan tinananay nga edad, tapno panawanen, tapno bumangonen, agbangon ka, bumangon ka. Mangbangon ka niti pamilya. Agtalinet ka niti may mesa nga babae, asyak kumaday ta Alfred. Siyak kuma. Asisyak laing tibat patek mo. Nakasagana nga mga ipaay kang kati anak. Siyak. Agpagpakasyak ka. Agseryoso ka kuman iti lubong niya yan. Di pagpagabom ko nga ti adda iti tiyan ko nga anak ta, please. Em nagsanayak lang ti uneg manong nemi Jaka mo. Jaka mo no anya ti sungbat ko kinileya. Jaka mo. Uno da ito nga tanti pagpatinggan ti amin tapno isardang kon ti kina playboy ko. Ti pa nagseryoso kinayat. Gabutadan ng ibagang amasikog. Kanada ni Leia ang pakpakaan si manong nemi tapno. Ikasar kon, kanisardang kon, idagala-ala ka na gini babae. Tsaka mo, mariribukanak, ididay tagundaway manong. Babagayang hintay ito'y tultuloy nga ibasa. Noan niya iti desisyon ni Alfred nga playboy. Iti dayta pa nagpapakaasin ni Leia. Amay sa karagidi babae iti biyag na masikog. Sagbay data papagayam. Hintay acknowledge yan dagiti dumdumungay kanagbayboya. Happy listening kini Erminia Ruiz. Dito Hawaii kamkablaon na kanong dagiti anak na the Manuelito Uno Samuelito Ruiz and family. Iti Barangay 1 Bacara. Concepcion Manna iti Crispina. Stamatan kini Margie Packley iti Botong Lawag City, George Medina and family iti Lagi Lawag, and happy Thanksgiving to all, especially my sister Pilipinas Contreras kunana ni Hermin. Salamat din kini Ruben Madrid, salamat din kini Iyang Gayetano, no siyempre no da Ruben na damat Jess kini Ruben Madrid, ni Mel Stubbs, salamat din kini Megan Ayala, ni Jacob Casas Soniga, Melita Agbayani Agpawa, Tulit Sagon, Tulit Sagon, kumusta ka dito panabuhan, Tata Federico, kani Nana Patricia, tapos naman din kani Nesty Ramos, Jenny Sagsagat Parawan, Jean Dalere Ramos, Baby Chu, Mary Rambi, Juji Ilak, Unin Kailim, Margie Binala, Ross Ramones Eder, kumusta kayo? Apo, adura ito Aurela Talno. Jess Madrid ni Bia Cyril Torigas sa Bugo o sa Buso. Jovelyn Gugam Espirito, Maribel Manera, Mia HK, Feli Ruiz, hello Feli, Evelyn Tarampi, Lani Calaostro Pasyon, Linco, Benny Tabug, Dumel Garcia, Helen Grace Menor Alipio, hello, thank you Helen, Mary Ann Yang, Jean Rembuon, Villa Hermosa, ni Andralyn Sacro, thank you Andralyn, Vilma Diza Domingo, Elizabeth Sabordo Racadio, Evangeline Vizcara Jackson, Daisy Gira Martinez Gonatize, hi, balasan ko, and family, Harold Solima Yadao, Hil Lombang, Agbayan ni Maulit Gina, Lynn Malinay Alvarez, Kudichin Tagatak. Sino ba? Yun, ito. Ni Reyma Tagatak Marcos, Liomar Pakulan, Lydia Sibaklig, Pelahia Tabil, ni Shedrick Daniel Madamba, Perlita Delson, Stameten De Leon, Perlita De Leon, Stameten Anita Tabay Calbasog, ni Josephine Ilag, Ross Padilla, Karen Tabios, Bridge Maranan Umawin, Stameten Leti Cambo Soblaten, Clarita Gamaso, Florence Kikik Fiesta, James Glesio Maestas, ni Evangeline Canto Rico, Eduardo Asio Hawao, wow,
Eddie Wow, ito ko'y batch ko. Salamat ang kini Melinda Tokay, Raquel Cuadro Puerto, Jocelyn Estrada, Dayan Kelsia Madayag, kasama din kini Maria Celeste, Ruben Alonso, Roby Paguyo Cariaga, kini Roby Jean Tagatak. Pabagayam mi. Thank you. Oo, namin dito para ibasa tayo, ya. Ni Iko. Congratulations king ka, Iko. Ni Ivan Nicolay Ruiz. Yan. Dahil na impos na na recognition na naawat naman yan. May sakarag iti kalalaingan dahil klase da. Grade 6 iti Lawag Central Elementary School ni Iko. Number 2. Nagtay na ka na number 2. Yeah. Dati number 3. Number 3. Itankat number 2. Top 2. At kinatay na yan. Kaya nasawa niya dati nga number 2. Number 3 suna. Nagtabladan. Yeah. Kumam-kamakam. Baka no, gatlalaing Iko ni Ivan Nicolay Ruiz. Top 2 isuna iti klase na papagkayam. Grade 6 iti Lawag Central Elementary School. Papagayam mi, dahil kita dumapay ng antay at nalaytsen. Naroon na ka na kita'y tumultulong ka na tayo kasi kini magkatay-tayan ni Andrelin Sacro, ni Lani Calaostro Pasyon, dito Singapore, ni compadre Renato Supnet, dandanig bakasyonan, ni compadre Fred Agonoy Subia, yan, stamatan kada digitay duwa nga Madrid, Ruben kani Jess, ni Novelin Lianio Agream Ramos, thank you Novelin, stamatan kani compadre Romel Makadangdang Galapon, dito California, ni Tolit Sagon, stamatan kani Merly Pambid Ballesteros, Merly, thank you. Ni Helen Grace, Lilian Jackson, ni Florida, USA. Ni da Roberto Kinofelia Subia dito Italy. Ni compadre Edgar Villa Sumawang dito Toronto. Compadre Edgar, kumusta? Ni Leandro Acedera. Leandro Acedera, iti Italy. Kapkablawan na kanod Alma de los Santos, Jerry de los Santos, Marlon Malaki, Vancho Malaki, Florencio Malaki, sabadan kini Rosing Sobebe, agraman kini Armando Carduna. Ni Mila Padua Pascual iti Australia, thank you. Babagayam tayo ni tuloy nga ibasa iti surat. Di pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga Alfred, babayan ti panagisurat ni Ray Simon. Manong Lamy talaga nga Jack amo ti sungbat ko kinileya tanabiglaak. Kung nakita yung saan nga rumping nga mabiglaak kan mas daawak ita yung baga nga masikog. Ngam apoy nga ita kat mariribukanat. Leia, kahit mo ka di nga balbaliwan ti turong ti biyag ko, kasta ka di kahit mo pasamag. From Playboy, kadagtal na ako. Tadi mo ka di kayat nagbalbaliw kan, Alfred? Alfred, ado kami nga mangidaw-dawat iti pa nagbalbaliw mo. Ken kang runan na siya. Saan nga granayon ti amin? At pagpatingkan ti amin, kadatuyak nga raramatin ti Diyos tap nagbalbaliw ka. Saan niya tinaskin na balbaliwak? Dagiti saan nga rumbeng nga raramidem ti baliwam. Katnoan niya, digita nga raramidem ibinsa-binsak ka di pa'y lahing, Alfred. Kinamok nga mo, noan niya di kita. Ketsi ka, ti mamagbalbaliw kanya. Siyak, ken ti anak ta. Ken ni Apo Diyos. Kasano, umuna, sika, ti mangrugi, ket da kaming agina, ti mangtulong ken ka. Kasano no jak kayat nga irugi. Kasano no jak kayat nga balbaliwan ti raramidek. At akati nga rod maaramidam, ken maaramidan nyo ti magbagam nga anak ta. Inarakop nak ni Leia kalbasan nga naibalikas ko di kita nga naudi nga balikas ko manong nemi. Ket umirot da ita nga rakop na. Ngayad adda namat tinagsangit agas lagpakpakaaso. Nagtimagakmanen manon nemi ket kinunat. Leia, naragsakak iti kastoy nga biyak ko. Ket awan tinasken nga balbaliwa.
Magpagpakasya ka, Alfred. Agbalbaliw kan kat tulungan ka. Tapay nga kalikagumam nagbalbaliwak. Gaputi patpatig ka. Yan si gamit laing timakaibaga kaniyak. Si gamit laing tinangibaga kaniyak. Nga ulit-ulit nga ibaga no ko kaniyak. Nga sabaliak. Nga may sabsabaliak kadagiti adu nga mabay ti biag mo sang kaniyak. Talagang may sabsabali ka. Gabot na si kalayang ti mamagbaga. Uno mangibagbaga kanyak. Iti pa nagbalbaliw ko. Nagigit na ito mga babae dita. Never nga mangig ko iti bagada nga agbalbaliw akon si kalayang. Gabot na siya kalayang tipudno nga mangipatpatig kayang ka, Alfred. Asi ka? Si kamit lang tinagkuno kanyak asyak laing ti virgin nga tinagikwamidisang kani. Wen pudno. Ano kutin? Kadagiti amin nga babae nga nakirelasyonak dito Hawaii, ken da dumapay sa Dia Pilipinas, iti sa dinuman nga lugar. Si kalang ti virgin. At apay 16 years old iti sa Dia Pilipinas, nga tinagikwa kem salan nga virgin. Nga masalutsud ko man, Alfred. Mamati ka kadi nga siyak laheng, ti mangipatpateg ken ka, iti napudno. Siguro. Ken sala nga siguro. Nugat sigurado, I'm sure na talaga na ipatpatignak itinapudno. Leia? Kasano nga agbalbaliwak? Wen manong nemi awan na pulos ti panagin ko na kadagitang imbagak kini Leia akasungbat ti saludsud na. Anay sabsabali nga talaga ni Leia kadagiti nagbalinan nga babay ti biyag ko idi ken ti agdama. Aging ka manunay nga jak na pupuutan abinales ko ti arakop na. Kas lasungbat. Dahita nga arakop manunay edi pa nagpagpakaasin na ngagbalbalo ako. Inirotak dahita nga arakop ko ken kuana. Nagaslakayat ko ang pagustuhan manon nemi dahit ang ipagpakasin. Leia, patsak ng patpatek na kitinapod mo. Tanusan ko ma. Nabayag ko maitan nga awan kay tibiyag ko. Uhen, pudno nga patpatek ko unay-unay, Alfred. Tanusan ko ma, hindi ko mapailay nga nagtungpalak iti bilin da papakin ni mama. Ano ti biling da? Nga isarden kun, ti minamauyo nga panagayad ko ken ka. Alipaten kan, ang makisina akon ken ka, nga saan akon nga kumamat pa'y ken ka. Ngayon sang ko, tinungpal ka puti patpatig ka. Oh, Leia, numalagip mo, Alfred. Ore no irantam ti mang pasakit kaniyak, ore no irantam nga ipabuya kaniyak, ti panangarakop mo ken panangagek mo iti sabali nga babae, ngem kaskas ti nga jak makarik na iti gura ken ka. Kaskas ti nga agtalin na ed tinapudno nga panagayed ko ken ka. Gapota sobra, ikinamauyong mo nga gayayat kanya. No kastaman, titawag na iti data. When? Nakaananos ka nga talaga, Leia. Nagidila dumad ta nga babae, itibiyag ko. No didakon kayat, sumapuldan ti sa bali. Awang peti makabulan, uno duwang bulan. Kad awang kami manin. Himsi ka. Leia, manon nga tawen. Talunton nga tawen, Alfred. Kat no apay. Nga, alis to da kalaeng nga isina na ganda do mga babae kapot amuda nga saan ka nga seryoso kinayan. Kinuuri na ganda daw mga babae ti biyak ko. Sadyay na dumado mga paset ti lugar. Awan ti panggap ko nga kasarak kadakuan. Leia, buhay. Tadi kita nga babae kat kayat dalaeng ti makaraman. Kaya dalaeng iti makiayayam ken ka. Leia,
Iso nga pagpakasyak king Alfred. Itan ti pa nagbalbaliw mo, itan nga seryoso ka, agbalbaliw ka, tulungan ka. Kasano? Anya ti ramidek. Kasano ka mangrugi sa dinot mangrugyak. Kananya di kiti ramidek. Puan manunemi kaslak laubing agsursuro, ngagsalsaludsud kinileya, no anya ti rumpeng nga ramidek. Nakaanos nga talaga ni Leia manunemi, iso nga talaga ti makaanos kanya. At tumulong ka no, ti panagbalbaliw ko. Tapno di kastakit baliw akong titurong ti biyak. Wan manunemi talaga nga siyak ti tao nga dinaamo nga iseryoso iti so amin nga banag. Takas lang amin, Jack, ninamnama nga mapasamak ti kasta apagsarsalitaan mi kini Leia. No pa'y nabayag meten, nga bagbaga na kanyak, nga agbalbaliw ako. Gamo kadit at na nagpitpitik iti saklot na asyak ti amana. Nga lukuyan na tiriknak tapno takderak isun. Leia, kabaylak nga tatagbalbaliw kadigiti nakairuwa makon nga aramid. Kayak nga tatagbiag nga agmaymay sa lain ti babae ti biag ko. Alfred, kabaylam, basta ramidem, katulungan ka. Katapno at rason nga ramidem, Alfred, ikasarnak. Rubeng ka di manin nga maklaat ak itimbaga. Saan ka maklaat? Gapoto rumbeng unay nga ramidem, Alfred. Nagpagpakasyak kang kaikasarnak, agasawatan. Kat hindi pa nag-asawata, ison ti pangrugyam nga mangikat ka nagit araramidem dita. Nga saanin nga rumbeng pa nga ramidem into nag-asawatan. Jack tun maaramid ti makarelasyon ti sabali nga babae. Kaputa at addanton nga basol iti Diyos no aramidem pa Alfred. Kasla narigat nga mapasamak, Leia. Mapasamak no kayat mo, Alfred. Nalakalaing no aramidem. Nalakalaing aramidem no napudno ka kaniyak. No gasawatan anungem ti pagrebaga makasmaisa nga asawa. Agtrabaho ka. Kata sumangpet ka, iti sidong mi, iti usto nga oras, nga awan ti sabali nga pangibukbukam ti panawan mo no saan nga siyak, kan iti trabaho, no saan nga kami nga gina, iti pamilya. Panawa ko ti barkada, nang runa nga liklikam di kiti babae. Gabuta awanan ti sabali pa nga babae ti biyag mo no saan nga sisyak lain. Adulakit di kiti mas daw. Adu di kiti saan nga mamatin o ramidik deta. Bayam kan di mo pampanunutin no anyaman ti sauen kan mas daw. Dagi di saan nga mamati. Tinapateg, Alfred. Panunutin kat da kami. Da kami nga mangmangtid keng ka tiragsak. Da kami ti mangparparagsak keng ka. Da kami tiragsak mo. Manong Lemmy, nagpaut deta nga diskusyon kan pa nagsasarita mi ken ni Leia. Numan ay nagsangit kat kunana. Alfred, siyak nga tanti kararagsakan nga mabahay dito ilubong ni kasarnak. Kaya pa nagnek mong ipatpatignak. Da kami nga ginati kararagsakan. Kan kagrunahan ti amin, maragsakan laki din ni Apo Diyos. Uwen, nagbalbaliw ka na, Alfred. Maramit ko nga ta. Agbalikiak nga ta. Adu nga ngata-ngata manom nemi, adu nga ngata-ngata. Wen, kanagngata-ngata ajak nga rod sigurado, gabo nga rod tajak kamot ag seryoso. Aging ga manom nemi nga nabigla nga naggilap iti panunot ko ket kinuna. Leia? Alfred? No data ubing, data agpitpitik iti sa klulong ti problema. Ano nga tanong para agregta? Nito ko nam, pakiulit mo man. Ano nga tanong para agregta ti sikog mo ko na? Alfred, siyak ita ti di mas daaw iti bagam. Tanam na maik ngay bagam kanyak data.
Ay mo rin no Jack, ibaga keng ka, tisungbat ko. Amumlatan. Kapot ay tikaanuman ka Jack, kaya't nga mapukaw ti anak ko. Kaya't ko pekit din nga siya ti mapukaw nga matay. Ngam ti anak ko. Ti anak ko nga ibatik keng ka, apangalaglagay pamtukan niya. Ngayon sa bagay, apikit din nga saan. Ano man nugot ka, Alfred? Tay saan ka ko mga mapilpilit? Ikasarnak na saan ko mga gapo, tadasungsung batam kaniyak. Saan nga gapo tagpakpakasyak kang kano, tikat ikasarnak gapo, tay patpatignak. When, ikasar ka, Leia, gapo ti patpatig ka. Ipatpatig ka, tas ika nga rod, ti kakaisuna, amang ipatpatig met kanya. Kinunak day tama nung naming empacheck na saan nga nagtaod iti kaunga. Paraparaw-paw. Gabot na para kanyak, uri no ikasar ko'y siguro, mabaling kumitlata nga ramiden, ti kasti dati nga raramidek, di ba? Uri no asawag to ni Leia, agbabaik to lata, di ba? Kan may sabay, mabaling kumat nga divorce, isuna. Uwan manong naming kunak data, tamadama nga da kami ito Hawaii. Naragsakan nga rod ni Leia manong naming, gabot na talagang imbagak, mumanugot at nagkasara kami. Uwan, kahit nakanado, di kiti mas da, o di maamuan da, ni Alfred nga super playboy. Ada ikasar na. Nasdaaw ti sa nga lubungan. Arig nakasta manong nemi. Natulog nga rin ti kasarmi, kini Leia, manong nemi. Uwen na ipublika na adagos kadagiti pag-iwarnak. Dito yung Hawaii kani Jay Pilipinas. Katkas itinanamnamak, ado di kiti nasdaaw, masdaaw, kain ado di kiti saan nga mamati. Uwen, asyak kat agasawan. Anya kano ti adda kini Leia, taisunan tinagbalagi nga ng Lia, nangigalot kanya. Ngayon kanyak manunemi ka Jack Tupulos paigalot. Asaway isuna, adi na kayat asawan nga isarden kon, tararamidek. Gabuta, kanyak lang manunemi, kad oray no pudno nga ipatpategnak ni Leia, iti kinapudno. Oray pudno, nga ipatpategnak ni Leia, iti napudno. Nga danto pa yan anak mi, nga madanto pa lang, santo pa lang umanahin ko nakidi. Santo pa lang umanahin, nga mangten kanyak ti sapsapuli karagsak. Nasyak ti lalaki manunemi akong kunada nga saan amap-mapnek, edi may sa dududuawo no tawag. Katsakbay manunemi ti kaldawan ti kasar, kinasarita dak, dagiti naganak kini Leia. Nangro na iti inana. Kat may salayang tikit kidawan na kanya. Agkid daw kayo, Papa? Mama? Oh, anya rin ang agkid daw yun? Pakpakasim ikang kaiko. Ano idi kat saksaktam ti anak mi. Ngaminto nag-asawa kayo. Saan mo to kuman nga saksaktan pa isuna? Pangaasim. Mama? Saan mi nga urayan ti panagkarim ita, iho? Ngayon ti kayat mi kat ti panangpatgam itikid daw mi. Into nag-asawa kayo ni ti anak mi. Mama, narigat nagkari. Saan ko namnamayan nga matungpal? Isungod ako namin nga sa aming urayan ti panagkarim. No di kat urayan mi apat gam, tigid daw mi kayo. Kitaan tayo ito, Mama. Alfred, iho. Saan nga rumbeng asaktam itikas kini Leia? Saan nga gabuta anak mi iso na kat iso ti bagbagami kang ka? Ngem rumbeng laing nga supapakam tinapudno panagayat na kang ka. Tadda kang ka tiragsak na. Adda kang ka ti kasilpo ti biyag ni Leia. Uwen,
Naragsakton nga sumina ti anak mi. No may pariknam ken kuana, ti pamatig, ti pudpudno a pamatig mo ken kuana. Papagayam, anyat kahit asawen di kita naudi nga balikas, ti ina ni Leia. Ngayon pagpakasin na kini Alfred na saan nanto kumasaksakan. Misteryo, ha? Ano ti pugtuyo papagayam? Ala. Damang ibaga. Baka da sakit, nakana nga sakit ni Leia ko na yun. Oh? Sige, patangan nyo, ha? Hindi ito ituloy nga iba sa papagayam ti pagkasalitaan ni pagayam ting Alfred, na may sa Playboy. Nalipatak sa ngin baga kata kayo ti address na ita, ya? Dadya Hawaii suna. Kaya, sakbay data papagayam, nintayo di panag-acknowledge ka, di kiti dumdungeg, ka nagbibuya ka data yo. Kas ni Alex Pearl, ayan, kumpadre, kumusta? Kablawan na siyempre ni Pearl, ni Alex Colomo rito, Nagkadkadawan na ni Pearl dito Hong Kong, kablawan na. Samatan kini Emily June Tabula, ni Mary Chris Ibia, Rowena Arcano, Clarence Pamanuel, Maricel Failano, La Serona. Samatan kini Irene Baga, Christopher Cabel, Perlita Rivera, kumusta ka, Karing? Samatan kini Norman Sarandi. Hi to Dennis and Joanna Tamayo and kids kuna ni Norman. Samatan kini Rizaldi Buban, Miriam Abado Fernandez, Leti Agustin Corpus, Leslie Samudio, ni Lily Vides, tama ba? Lily Vides Bringas, ni Precious Ke, thank you Precious, kasi na Gloria Bautista, Bele Osman, Marlene Nagon, Marlene, inakto jay bakarain to namalem, ya. Imelda Valdez Umabal, ni Litz Kapal, Agosto 19, Lynn Jose, samatan kini Adstan Akub, sino pa? Ni Da Ignacio kini Neri Alvior, kumusta kayo? Ni Errol Domingo, Margarita Felipe, Bren Calibuso. RMG Bern, the Bernard kini Lilia, samatan kini Bricks Loni. Samatan kini Jocelyn Zambrano, Jerry Reyes, hello Jenny, Jenny Reyes Takabayasi, tama ba? Takabayasi. Larry Sorono, ni Donna Domingo, Ignacia Corpus, Jenny Caliboso Belisar. Sama ken Jinke Estomin Yadaw, Telma Aseret, Aseret. Angelito de Peralta, Paul Pasgal. Sama ken Bernadita Tabalda Aresalia. Linda Ubay, Linda Abay, sama ken ni Scarlett Villaluz Iligan, Arnold Acoma, Densio Barit, Arnold ken Densio, sama ken ni Ricky Antolin, ni Jen Benson Pascua, tama ba ito? Jen Bauson Pascua, Hanky Balmores Solatan, Efren de la Cruz, ni Telma Kalamayan. Dapay. Do ita, mailiw kayo ngamin unay, so ado kayo. Ayun, kasmat pa nakailiw ko kada kayo. Ni Clarence Charmaine Casillo, Rodora Dilim Mendoza, Raquel Ridoloso, Evelyn Repisora Manuel, Caliboso Clarissa, Mary Ann Palino, ano ba ito? Buelta. Sama tayo kini Caroline Acorda Kitug Pascual, ni Losi Damo, Fred Agunoy Subia, Compadre Fred, thank you. Samado Mariano Nermin, or Nerwin, Jocelyn Sabang Benida, ni Esminia Dagopion, May Guillermo, sama din kini Jocelyn M. Britos, Erica Corpus, Efren de la Cruz, ni Malin Talindan, hello Malin Talindan, ni Prezi Olep, Rosbelia Miguel, George Campano, sama din kini Mirna Pedrunan Punasher, Eduardo Miguel, Maribel Atud, kini Maricel Duane, Mariel Duane. Sabi, silang nagdadamo ka na kitinagan nyo. Yeah?
Pamagaya may madama ka belang adumdumngeg kanang boy-boy ati programa nga Dear Manong Nemi dito yung Nemers Studio. Ini Barangay 31, Talingaan, si Chulubut, West Lawag City. Ken welcome kayo nga pumasya dito studio tayo. Tama kita yun, no? Anya ba di kitinas kan nga ado. Nakasimsimla lang di studio tayo papagayam. Sana kaskara kita da duma ditang agla-live ti Facebook nga nakapinpintas ti studio da kan di kita equipments da. Di gamit na. Kunak met tala maininot to sa maysa tinabateg ket agserbi kami kada kayo nga gibasa kada kiti surat ket nagibasa kada kitay pakasalitaan nyo kayat yung may patanganan. Pamagayan di kita tumapay ngantay ay acknowledge tanuawan dari gito siyempre marigatan tayo matpapagayam ni Arman Coromen, kumusta ka Arman? Sikang nga matagununin. Ni Fina Akdal, dita Hong Kong, thank you Fina. Salamat din ni Lisa Orconado, ni Boy Elisa Rosario, ni Remy Calina Olostina, ni Maria Gambio Rivera, salamat din ni Milagros Sera Vergara. Milagros, thank you. Ni Florendo Barit, salamat din ni Jenny Beth Turuyan Andres, thank you. Salamat din kada Nico Bats Ediwao Gimbert Vicente. Salamat din kada RMG Burn, thank you. Ni Lilia Sonajo Bunos. Kaya? Isoda ka ni Bernard RMG Burn. Ni Annabel Visaya ka ni Rosita Arizabal Villegas. Ni Teresa Libed Loyola dita London. Ni Mary Basog Moa Ubay Agbayani dita Spain. Salamat din kini Merly Ibos Reyes iti Italy. Pamagayam may hintayon ituloy nga ibasa diti surat. Iti pakasalitaan ni Alfred iti Hawaii iti panangisurat ni Ray Simon. Manong Nemi napaot deta panakisarita kaniyak dagiti naganak kanileya nang naruna iti inana. Nga dagiti kiti pakaskas dawak o no pakaskas daawak kadagiti bagbagada. Intuloy nga ron ti ina ni Leia Manong Nemi tinagsao kamayatang nagsangsangit kat ko na. Anugutin mi. Anugutin mi kay Alfredo, iho. Saan mi kumakayat nga sika ti ayaten ken pakiasawaan ti bugbugtong nga anak mi. Bugbugtong ni Leia nga anak mi. Ngem, kaputad na keng katiragsak na, tibiyag na. Iso nga palubusan mi. Kaya kang runan ti amin, saan mi kumakayat nga agsikog isuna. Ngem, kaputa, patyan mi anakem ti Diyos ti amin. Iso nga si awat kami. Iso nga, karabingan mo met itladag pakpakasik ang kaiho. Di mo ito kumasaksaktan ti anak mi. Paragsagam ko ma. So papakam ko mati ayat nga ipapain na kay ka. Pangasim iho. Bayan nyo, mama. Bayan nyo. Mama, papa. Taramidek to nga ramiden. Wen, aramidek to. Ngem oray no kinunak tikas jay Manong Nemi kat di na kahit asawen nga tong palag. Nga aramidek. Tayong baga client tikas jay tapno magupa din ti pa nagsasarita mi. Takas la maburbur siya anak karagitang ibagbaga ti bakit Manong Nemi. Borbor siya kas lamok ti sungbat na ngem tsak kayat nga ibaga. Ken tsak kayat apat siyan. No dahi taman tipod no sungbat. Naangay nga rod Manong Nemi di kasarmi kinileya akas-kas di nga ado di kiti saan nga mamati mas daw da Manong Nemi kasla saan nga nakapapati
nga siya kat maysan nga groom. Akaduwak ni Leia nga iso ti Brian. Kad agturong kami manunemi, agturong kami iti sangwanan ti altar. Kat nagparintuming kami. Makitak ti kinaragsak ti rupa, kan aramid kan tignay ni Leia manunemi. Ano manen iyarasas na kanya. Nga iso kanon ti kararagsakan nga babae dito lubong. Uwain manunemi. Sinabayak met data. Okay lang, kulat. Yan tangay. Kasarmat lang. Alis tuntumat lang ang waswas data kasar. Ore siya. Leia, maragragsakan na. Alfred, ore no itan kat matayak. Naragsaka kun nga matay. Tila'y bagbagam, api nga lalagip mo di patay. Ngayon sampay nga mabalin itan, di papatay ko. Talaskan pa alay nga pasngay ko ti anak tayo ti tiyan ko. Ken kayat ko pa nga marik na, tiragsak akas supapak, tinapod no pambatig mo. Tipod no pambatig ko ken ka. Shhh, pagulimag ka, Leia. Rogyanan ni Father at imang kasar ka na ta. Ako limag ka. Maburbur siya, anak nga talaga kalagitamang mga kukinileya manunemi. Kas iti imbaga, dagiti naganak kang kuwana, nga mainyaling-aling ko ti amin. Tati amok idi manunemi ket awan tanyaman nga kay papanandi kita nga misteryo abalikas. Ket idi tanagasawa kamin kinileya, idi sidong dagiti naganak kang kuwana tinagnaidan mi. Kasto unay tiragsak ti asawak, iti uneg ti makabulan. Tay tinaramid ko manunemi, tinungpal ko dagiti kid daw na. Ken ti kayat ni Leia, apa nagbalbali. Huwain manunemi. Nagsingsing petakon, uti uneg ti makabulan. Agadan kami nga rumuar, iti binikat, ang mapanagtrabaho, sa kamto, agsaruno nga tumteng iti malem. Ket iti karabyan na, mapmap nun to ti asok kinareng-eng kinayat iti uneg ti silid mi. Tingkam pa naglinlin na iyo. Ngayon kalbasan ti makabulan, manong nemi nagsubliak manen iti dati nga aramid ko. Tinawagak ni Leia, ket nagpakada. Honey, maladawak nga gawid ita. No, adya ka mo, no, anyan tong oras nga gawid ak. Ket kastaon iti pa nagprotesta ni Leia iti dayta ng pakadak manong nemi. Saan nakapalubusan? Ngayon saan nga so tinatungpal iti dayta agundaway manong nemi. No dikat siya. Nga iti dayta nga rabi manong nemi. Isumanin tinangrugyan ti kaslamay sakmanin nga baro. I'm free again, kinunak. Nagsubliak ka di kiti barkanak. Siyempre, dahil tamanin di kiti babae ng marakop. Kaya da ka naman intim maka-score kanyak manunin. Nagsasaruno nga rabi nga naladawak ang agawid kan adapayin di kiti rabi nga jak agawid manunin. Tada kiti sidong di kiti barkadak wano ti sidong ti sabali nga babae. Ket no adagundawin ni Leia, di nakmatsardengan nga bagbagaan, nga agpakpakaasing, agsangsangin. Makapungtutak mitno ko, akit ko na, oh! Sumardeng ka man! Nauma akong keng ka, ulit-ulit ang di kita nga ibagbaga, makauma! Oh, makapapungtot! Yung salat tong sardeng, Alfred. Hindi palang nubyo ta. Mangmangin kong keng kareta. Ha? Alam ba na kayo, parang sing-sing petak pati makabulan. Kasta ka talaga tibiyag ko, anya ko rumpeng unang awatan na. Si katirumbeng umawat, agad jazz. Yung salat tong sumardeng, Alfred. Ulit-ulit ito nagpagpakasigan ka. Ulit-ulit ang nagpagpakasigan ka, Alfred. Tinugyam idin. Nga inaramit tinagbalbali. Nga maapoy nga subli ang tibarkadam.
Ampi nga sinubliam ti barkada, ampi nga sinubliam di kiti sa bali nga babae di biyag mo apay. Kaputo saan ka nga umanay nga mangtad kanyak tiragsak? Saan ka nga umanay mawatam? Ay mure ka na gito'y laing kuma, Alfred. Kudo gito'y Marte. Hure ka na gito'y laing kuma. Tinak ka di mawatan. Kada gito'y laing nga karkargaik ti anak ta. Karinton may pasngay ko. Uray aramidam tumananti kay kayat mo. Di mo ka di maawatan. Ha! Buisit ka kindi. Sumarting ka kaunak! Danggan na ka, Fred. Panghasin. Nasangkuntun nga ulitan kay katibagak. Di mo kadilayangan mapatgan. Ti maudi akid daw kukeng ka. Marte ka kindi. Alfred. Jack to nagkid daw pa ikan ka. Na ito yung ti maudi akid daw kukeng ka sakbay nga mataya. Linoloko! Tram-tramaan naklay. Matay ka, numatay ka. Awan ti bibiyang ko. Ha! Kat kapot at di ka sumartin. Panawan ka. Kat sa anak to may kanya nagsusubli. Makauma ka. Kat inaramid ko manong nemi ti saan nga nagaw-awid iti mano nga bulan. Awan pa yan ti kontak. Saan nakpayan nga makontak ni Leia manon nemi. Naging kahit ti may isang aldaw. At na nang ipadamag kanyak manon nemi. Nga ni Leia. At na ti ospital taganakan. Manon nemi. E di niya kung daway. Kasla damang idurduron kanyak tapno dagusik tagturong iti ospital. Napanak ka rin ti ospital, manong na. Kanidi tadakon ti ospital, impatulod na kanyak no sa dinotayan ti anak ko. Tinaipas nga higaya man. Kadito'y manong name nga nadanon ko ni mama amang karkargay ti may nga maladaga. Mama, isa ka di ito ti anak mi kanilaya? Ti apo ko yun? Iso, Alfred. Iso ti anak. Nga imbatikan ka. Imbati ka na tayo ni Lay. Iso na ito eh. Imbati na ka na tayo. Ti apo ko may nga imbati ka na kami ti kakaiso ng anak mi. Ni Angelica. Di ba kalaglagipan tayo kay ni Leia? Hindi kayo susawan, Mama. Di kayo mawatan. Kaya pa yung sangit kayo. Hindi ka sangit yun. Alfred? Natayan ni Leia. Ko layo. Pakiulit yun man, Mama. Sorry. No nagkamaliak man ti dialogue ko, iho. Ha? Kunak matmatayan ni Leia. At saan? Saan nga pudno? Tinangin ko kada kayo, Mama. Saan nga pudno? May ti pudno, Alfred. Nabayag nga inuray na ka ni Leia. Saan na ka nga nauray? Lagpas ka nga, ingawang ka. Kahit itatadakan, di mo makasarita pa ni Leia. Kaputan na kumutos si Sula. Saan? Saan nga po nilita, Mama? Magrabrabang kayo laing. Sana po mapukaw ko ni Leia. Nga mapukaw tayo ni Leia. Saan nga mabalin, Mama? Saan nga mabalin? At nasakit ni Leia, Alfred. Ha?
At sakit ni Leia. Saan ko mga mabaling agsikog? Kapot na posibleng isot pakatayan na. Leia. Ngam ka po tinalaos nga panagayat na kay ka. Kat inaramid na tinakigasang kasan. Kaya't na amadaan iti anak nga ibati na kay ka. Nga pakalaglagi pamtukin ko, anak. Kaya't na amadaan kami ti apo ko. Nga pakalaglagi pamintukin ko, alang anak mi nga kakaisuna. In sakripisyo na ti kakaisuna nga biyag na kaya't nalaing nga may sagot ti sa bali nga biyag. In sakripisyo na ti kakaiso nga biyag na kayat na laing ti mangisagot iti sa bali nga biyag. Nga kasukat ti biyag na para ken ka, para ka na tayo. Oh, saan nga putno na ita, mama? Emso ti putno, Alfred, hijo. Leia? Leia! Pagawanan na ko, ma. Iba't pa nagkalay, ha? Pagawanan na ko, ma. Pagawanan na ko, ma, Leia. Napanak itayan ti asawak manunin. Takayat ko mangeg kuma ti panagtimag na. Itatako ni tayan na. Hinagkamat ti dakulap na. Leia, nabara pa ilayin ti dakulap na manunin. Leia, hinagkamat ti may sangay manakit na bara. Himsan nga makakuti. At apay lang biyak na. Lapay lang hangis na. Leia. Leia, ni. Leia. Amo ka mangmangag na. Lumaban ka. Saan ka matay? Sana kami nga panawan kini Angelica. Yung anak ta. Kasapulan na ka, Leia. Ipat-patag na ka. At pangawanan lang ka na ginatong nagkurang nga kang ka. Alugutak nagkurang nga. Sinaktan ka. Isang pangawanan lang kuma. Leia. Leia, kawanan lang kuma. Manong Nini, nga mangmangignak ni Leia. Tanumanan kat mariknak ngagkuti dagiti ramay na. Tidakulap na. Kailangan arubos dagiti luwa ni Leia. Agsangsangit na asawak. Ngayon saan ko mangag dagiti sa ibag na. Hulitak, Leia. Hulitak, Leia. Saan ka matay? Lumaban ka. Kasapulan na ka. Ipat-patag na ka. Isungasan mo kaya't nga mapukaw na ka. Ulit-ulitak na dumawat ni pamangawal mo. Wanan na kuma. Ikarik talagang agbalbaliw akon. Agbiag ka lang, Leia, Leia. Ulit kong imbaga, Manong Nini, nga saan na kami nga panawan. Ewan yan nga nagsayam. Tasaanan nga kutkuti tiramay ni Leia.
lumamlamisan ti nakulap na mamagmagaanin di kitiluana. Leia, Leia, Leia. Natayan manulim. Sanin nga mga agas. Itinulit-ulit ko tinagpakawan kay Kuana. Pakawanan na kumaleya. Manunay. Naikari nga na sakripisyo ti kakaiso nga biyag na. Tapno makaibati ti sa bali nga biyag. Nga mangi paneknek manunay no kasano ti kinapudno ti panagayat na kada kami. Nang ro na kaniyak. Iso daytoy na Angelica. Ti ubing nga Leia manunay mi. Nagsangsangayan nga Leia, manunay mi. Hamo na nga da sakit na. Kami naramid na tinagsakripisyo. Tapno lang nga da mabati nga kasukat na nga Leia. Leia nga dyan tupulos mo. Manunay mi. No kasano ti kaado idi nga mas daw. Idi makiasawa. At atuwanin ti mas daw. Idi namin pinsanan. Nga nagbalbalo. Iti agdama manunay mi kat dakilan ni Angelica. Nga iso ti mangmangted kada kami tiragsak. Namin pinsanen nga nagbalbaliwak manunay. Nga oray no balo akon. Ngem tiyakon nagayat pay. Tamay may salayangan ti babae iti biyag ko. Nilayangan Angelica nga anak ko. Ano kasano ti panagayat ko kare di Leia kastamat ti panagayat ko. Akas ama iti anak ko nga ni Angelica. Tayong karik nga iti bagik manunay nga tiyakon nagayat. Tay bukbukon nga namin pinsan iti amin. Ibukbukon nga may pinsan ti amin, apa nagayat ko, iti anak. Dahito'y manong nemi, ti pagabuklan, ti pagkasalitaan, ti biyag ko kinayat, tajak tupulos malipatan. Nagyaman nagpunay, kini Ray Simon, tin na panangisurat. Nagyaman nagpunay kang ka, kada kayo, data Nemars Studio, iting kay panangisurat, o na panangibasa. Panangtid biyag kadete pagsalita. Kat sabi ko mga dadamat na ibatik nga adal, liw-liwakan pagsarmingan biyag kadagiti padak nga nakipag-dengeg ka nakipagbuya. Tuyak yaman nga pagaya mo, Alfred, dito yuway Leia, Maui, Hawaii. Kabagayam, dadya nga ron ti pakabuglan, ti pagkasarita ni Alfred. Hi, ken ni First Bitin, ni Wee J. Ose. Sabi ko matagtultulotin kay panagbuya. Ya? Ni Hilarion Ramos, kastamatan ken ni Noel Sagisi, Roland Navales, ni Pinks Gabayan Agag, Gigi Cabral Leti Agustin Corpus, ni Ruben Alonso, kastamatan ken ni Juicy Natividad Asido, Warren Wamil, ni Warren Wamil, Corazon Manayan, Connie Pasion, Evangeline Diaz Reyes, Merly Pambid Ballesteros, thank you Merly, ni S.S. Sugitan Rosal, isoda ni Alex, kastamatan ni Virgie Santiago Igayak, ni Faye Ann Dolis Soniga, J. Anthony Gawiran, ay natimanugang tayo. J, kumusta ka dita? Ni Mila Padua Pascual, ni Irinio Bong Pascual, Andrea Nicole Litz, Benita Timbresa, ni Julita Aspeli Julian, Aris Evangelista, Pastor Mamay. Ito.
anusan tanga ibasa di kita nagnaganda ni kito, ya? So that mangbibiyag ka dito programa tayo, dear Manong Nemi, okay? Kasalamatan ka ni Corazon Manayan, ni Pasyon, Evangeline Diaz Reyes, Merlin, basa tayo di kita. Ni Andrea Nicole Litz, Benita Timbresa, Aris Evangelista. Lupita. Ito. Ni Harry Sarmiento, Bonifacio and Lorraine Ventura, Jazz Santos, Gigi Cabral Cabel, Remelin Soriano, Jane Andres, Joe Braga, Ross Naidas Arsadon, Mabel Sinfuego, ni Angelo Mariano Jr., Lynn Jan Kamanglan, Albert Agbayani, Angelita Rante o Pante, Vergara Guillermo, ni Sheni Daludado, Stephanie Tumlao, Sammy Dadulia, Remelin Soriano, Simplicia Ragusante, Ofelia Abuloyan, Virgilio De Leon, Amor Soriano, Nora Barreras, Lilia Orpilia, thank you Lilia. Stamatan ka ni Necasia Mariano, Renato Sabalboro, Teodoro Jason, Jonalyn Pascual, suda kini Arthur, ayan. Ni Premia Balino, Bueno Baluna, Premia Bilona Castillo, the one is Lau Glenda, Margarita Padre Ocol, Aimee Basig, Leticia Raquinio, Martin Glemar Salga, Ashley Mar Sape, Samatan Isabel Iago, Ermelinda Corpus, Grace de Peralta, Bel Osman, Samatan ni Joel Dante Salvacion Santos, Leonio Graham Ranos Nobelin, ni Nobelin dito ni Van Allen Valera, Andrea Jubel, Rodi Mangusing, VL Aguiran, Estrella Bulusan, Aida Rafanan, ni Mari Basog, Saturnino Sibukao, ni Aris Evangelista, Grace de Peralta, Irene Baga, Rosa Unciano. Yan, dari kita madubli-duble. Yan. Nalpas detan. Yan, nalpas Pagkaya mi, naladaw tayong nangrugi so nga sa medyo atidog na ito'y pakasalitaan. So, dumanda ni Nagalas Jess, di ba? Kumusta kayo? Sabi ko mata, at da kayo pala yung papagayam, nga dumdumngeg, kaya nagbuybuya ka na ka. Kablawan tayo ni Honesto Layawen, di Hawaii, kasama tayo kay Mary Jane Villa. Hi, Mary Jane Villa, ni Alex Kuluma, mangkabkablaw kay ni Per Padayo sa Buyan dita Hong Kong, kasama tayo kay ni Felix Agrayngay, ni Presi Dagyo, dari kay Antolin kay ni Denshi Barit, ni Marina Ruiz Suarez, ni Rodel kay ni Annabel Kakal, dita Italy, Juma Makadangdang, Romel Rabago, Compadre Romel, thank you. Sama din kay ni sino pa? Ni Jaramillo, ni Erlinda, ni Arnold kay ni Nelly Acuba dita New York, kasama din kada kiti ni Cesar Ruiz dita Hawaii, ni Evelyn Tarampi, may Lunes dito yung studio tayo, Jenilyn Guzman at Suara kay ni Andrelyn Sacro, sino pa? Ni Nelda Saludes, Imelda Valdez Sumabal, Lites Fernandez Sagon, ni Compadre Ed Lasiste, ni Hawaii, ni Anne-Marie Agonoy, sama din ni Cora Doronio, ni Leila Litz, thank you Leila Litz, sama din ni Alex Asuncion, dita Norway, Damila ni Nelson, Ron Nelson, Ron kini Mila Nelson dita Oregon, Ignacio kay ni Neri Alvior, sama tayong kada Leandro kay ni Perlita Sagario, ni Perlita birthday to no 27, advance happy birthday kay ka Perlita. Ay, kasama tayong nagdadadumpay nga dumdumngig kada tayo, ken mag-supportar kada kayo. Thank you po. Pagaya min, daman di kita nagkurkurangan tayo, sorry ha, makamukay lang kuman nga mangpunpuno na daman di kita nagsusubrahan tayo. Na kayo lang kumamitan iti magkaskasay. Haging kangarot into no Lunes, into no bigat, into iti uragawag ti mapili nga best letter of the week, kada ito'y may kapat nga lawas iti bulan ti November.
Ngayon itong pagpilyan, iti best letter of the month. Sino nga takarag ito, ipapagayam. Ito nabigat, padaanan dak, para ti pa na kayo waragawag, ti best letter of the week. Pumakata tayo nga ron, ipapagayam. Tinagan di kita nagserbi ka na kayo. May one and only Mami, Merlin Pascual Ruiz, ni siya rin Ruiz Gawiran, salamat yung kininemi Ruiz Jr. At ito yung tipagayam nyo ni Manong yung Nemi, padaanan dak dita Bombo Radyo Lawag, alauna iti dahito nga oras, iti dahito nga aldaw, dito yung Pilipinas. Iti programa tayong kahapon lamang. Babay na po. Dear Manong Nemi, umayat ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkidaw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen da kiti na alas wenno na pintas. Intarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo at umngeg ka nagsurat iti dayto a programa. Abakay tampukan kadagiti pakasaritaan ti biag kinayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa apakasaktuan kadagiti adal ken pagsarmingan, amang ted ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi,